Сыйлы yoldaşlar, mene Mameteke jurnalımızın yangi nomeri dünya görüp duru. Onun içinde mına yolgun nomerde Noğay rayonunun 15 yıllık merekesine, Mameteke jurnalımızın 20 yıllık merekesine, Karaşay Şekeş Respublikasının 100 yıllık merekesine bağışlangan kızıklı haberler baspalanganlar. Sonday bolup jurnalımızın her bir nomerinde de siz özünüzge hem balalarınızga көп пайдалы затлар таппа боласыз. Айтпаға ертегілер, айтулар hem тақпақлар, ятлаулар, юмақлар, кроссворд, бояуламалар, Маметекейдің оғай шоршы сөзлігі hem тағы да көп пайдалы затлар. Журналды сатып алмаға яды оға yazılmaға сүйгендер, сосы төмендегі нөмір бойынша тел соғып бізге білдірме боласыз.